waka TikTok kunini manje hayi selithambeme ilanga kusho njengoba selithambeme hayi nomdayisi sangazenzela izinto zakhe ngilaba futhi eMalboro lo mgaqo yini North Way South Road and Marlboro la ku South Road and Marlboro Drive bafowethu kuphakathi kwama Shell garage awu2 kune Faro Auto Investment, then there is Shell garage la, and then Shell garage ngale kune eastbound ne westbound gcwele amafemu nje bafowethu kunabafowethu abanokuba khona la ngokuzo ngenhloso yokuzoyizamela amatoho sisicela uphume ngale yane cela ushift uhambele ngale kunabafowethu abanokufika la nge-intention yokuthi bezoyizamela amatoho njalo njalo bafowethu sizama impilo nje elungile impilo engenazi izihibe nje impilo eright bafowethu abafowethu ke kudala ngibazi bayimarketela nje la. So if around Marlboro or around Santini maybe una something ungafika kubafowethu ufika ubanike or mhlawumbe nomsebenzi ingadi whatever bahlale nje bela asikho nesidingo seyinamba bahlale nje bekhona la. So bafowethu madoda ke indoda ithatha uphiso oyi1 izinkwa sithe sihamba nga333 ya thatha uphisi mala kanti thatha uphisi ujoin uline emuva thatha isinkwa nizoshare nibe bawu3 nizozicalculate ngicela nibe fast bafowethu isikhathi sami sesiyangishaya woza thatha thatha isinkwa mfowethu thatha olandelayo olandelayo kufuna uthatha isinkwa ngithi nasi bafoyeka leso thatha la thatha bafisinkwa sonke ya thatha iphisi ndoda thatha omunye mana baba sorry baf thatha fanithathe nesinkwa ya thatha thatha kuyabonga madoda phela nginibhadala isikolodo thatha la thatha ke thatha from esandleni yeah okay join uline futhi bafethu ngicela nibe disciplined ningangibangela umsini ningangiraseli machini thank you my brother thank you my brother thank you my brother hola and then ama-drink sizokwenza nje shuthi kuma-drink nakhona i-3 ne i-drink 3 drink thatha bafethu nibuye la kulayini sifuna ukunika nemali angithi thathani lapho omunye akathathe madoda thathani ngiyaphuthuma mina i-drink 3 niphindele kulayini madoda thatha 1 uphindele kulayini ngiyabonga baba wena baba umuntu uyakhona nokubonga yabo ngiyabonga baba ngiyakukoloda
Angisiye phela uhulumeni wakho mina. Khona abawu2 abangatholi. Mana ke ababhemayo labangaki. Thatha mfowethu. Uthatha 1 dede lomunye. Thatha 1 udede. Buyelana olayinini. Thatha 1 dede lomunye. Mawungabhemi shiftela ababhemayo. Ongabhema ka shiftela ababhemayo. Ya ungabhema shiftela ababhemayo. Obhemayo akasondele madoda. Phindani futhi nibuye ababhemayo buyani madoda. Ukwaye wena wonke lo. Lo ngizonika nizohlukaniselana lo. Alright, asenze nje. Ya? Ubani okubeka isupervisor, suyi-supervisor wena manje. Bekuba i-supervisor. Madoda kanti wayini ngabongi ngiyanikolotani. Oro ngu-government wenu. Angisiye phela mina uhulumeni wenu. Angincenge emavoteni futhi mina. Oro ngu-government wenu. Angisiye phela uhulumeni wenu mina. Fune emavoteni futhi mina. Nizohlukaniselana 1 2 3. And then kusele bani noba. Nibangakhe nisele. Nibangakhe nisele. Akwazi bafethu enisele nibangakhe. Enza nje 1 2 3. Ubani okubeka i-supervisor malangane la. So i-supervisor manje wena. Oh. Bafowethu sila eMalboro abafowethu nje ukuthi kwenzakalana abafowethu isimo sempilo okwenzakalayo ke impilo ngoba ngeke uze uyidetect madoda manini kahle lapha. Impilo ngeke uze uyidetect namhlanje liyashisa kusasa liyabani izinto zishintsha ilanga nelanga but ngicabanga ukuthi bafowethu kucacile abafowethu laba makwenzeka udlule eMalboro uSouthway noMalboro Drive una something anything amajita la more than 7 years madoda niyangirasela phela madoda ngiyanitshela ngisiye uhulumeni wenu ne angisiye uhulumeni wenu futhi angifune emavoteni so ningenze ngathi nginincenga amavoti angikhankasi la so ayingasuka ungirasela please anginikhankasi la nginigqwabi amavoti so ya bafowethu izoba njalo ke abafowethu laba banokumakhetha la so makwenzeka udlula ubona noma ubani la ebandleni leli sondelani madoda bezonibona abantu khona bezokwazi manidlula ama faces bewazi noma ubani bafowethu makwenzeka udlula abafowethu laba bayifunela nje umsebenzi esho ngathi umsebenzi wani mhlawumbe ke ngoba mawumarkethile uyazi uhamba ulambe ngoba umarkethile noma ngakuthiwa mfowethu unesinku nani abafowethu bayazi kuyacozulelwana nje impilo siyayincenga siyaphilisana abafowethu angazi ukhona ofuna ukukhuluma wena ufuna ukukhuluma awukhona ofuna ukubonga ngiyabonga mfowethu ukhona umuntu one common sense la yabo anibonge vele ngenkani phela nginiforced madoda hayi no akunankinga abafowethu hayi abafowethu nje laba insizwa za nje abafowethu bahlukahlukene baningi so makwenzeka kunomsebenzi udlula ngaseMalboro naba abafowethu iMalboro Drive uSouthway
and then kanye no Marlboro Drive la i-Shell garage kune-eastbound kune-westbound, bona bama ngapha esayidini le-westbound. So yeah, njalo nje uma udlula lawo if una something ungadlula mfowethu ushiyela abafowethu. Ubuhlungu-ke bafowethu bokuyofuna umsebenzi ubuye endlini akunalutho, awazi nokuthi uzodlani, mina ngiyabazi lobo buhlungu. So abafowethu nje bangabafowethu, hayi no madoda ningavalelisa. Umndeni waka-TikTok la. Ya ningabonga nje mndeni waka-TikTok. Alright. Alright. Hayi no akunankinga bafowethu. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Kunabhodi lapha ku-TikTok lotibita ngantokozo Khaze, uyi-businessman yalaphana KZN. Sinokuyibona nje apha abantu tindo kudla, abantu labaswele, umndeni loqeda kushonelwa, but bantu bathi abayithandi indlela akhuluma ngayona labanye bantu mabapha tindo ubakhulumisa kabi, abathethisa, abakhulumele. And people are saying ukuthi cha impaka moyiningi kulo bhodi. Abantu bebamkhuthala phethe enkundleni yokuxhumana ukuthi muhle umsebenzi wakho bhodi, but indlela ukhuluma ngayo nebantu awukhulumi kahle nebantu. Wenda abantu bative babancane bangasingilutho ngendlela ubakhulumisa ngakhona i-wrong nje indlela yakho yokukhuluma. Yes wenda into lenhle ngalolo kwendako, but indlela ukhuluma ngakhona cha nje kuba sibona festival sipho uthi uyabheda wena ndoda, uthi Anita yoyazi yanenhliziyo embi indoda, uthi Maphiwo Bafo lungisa nje indlela yokukhuluma, uyabo. So abantu abaningi they didn't like indlela akhulume ngakhona nalabo bhuti ngalesikhathi abanika lokudla bathi akabakhulumisi nje ngendlela le right. Do comment your thoughts when down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you in the next one. I'm signing out. Goodbye.